Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Jylla Niam Jowai ha ka arpsan tarik uyayong arajar arpsan kala pelong ya ka mas kerpang ban Duwai na kabenta ka Jingjahthait ka Mynsiem jong upu Francis uklido jong kabalang Catholic ubalakla no ha ka arpu tarik uyayong arajar arpsan. Ya ka Jylla Niam la penbenta do Bishop jong ka Jylla Niam Jowai Most Reverend Ferdinand Dakhar haringkat ka Jason Ranlang jong kilingdo so oblay ki Riewngeit bat kipad Riewngeit jong kabalang. And Easter joy changes to sorrow on Monday with the demise of our Pope Francis. Kalau begini sausi pada jingdo yang baru bagi kebalang setelah kepercayaan. Harga tu bicara tu step ni itu berlatih menakha berlatih berje aman lagi Paris. Nila Duwai, terwa mas kepor janwi bar tunjuru aman lagi tinggi ni Duwai kita Jingjahthait jong Mynsiem jong Pabu ni upu Francis. But hari ini ngalakot melawari di dari dari nagi di paralendo. Bagi terwa terpang hari ini janmi sakawai ka Duwai penbiang kecingnya saipot na benda upah buku bagi juni. Blesibun yepi gelenda yepi parme Niam banyak sok tilang bagi hari ini Pancing pentah hakane di Duwai, bat hakane di Jingjahthait, naga benda Jingjahthait jong upu Francis bagi jengi. Pa upu jengi upu Francis, ulagan bejengit kapas hem hatu kata-kata, ba bejengin jungu, ba ketam setri jungu upu munong yalam, ba munong cerai, ula pensyong nongrim yala bejengin jungu, jadi kam jungu. Ha upris balam lipat. Badai dari gedau, cerai blade buat mayu, hakane kapor pasca, kapor jauh lipat. Habala jig ya hukum upahul, ini hukum hak arja harlai. Ulajig keteng jauh Francis Assisi, ubri ubaduk, ubasorit. Baik ya digital, bagi kibrim digital baru, but day nanti kadau, abang lagu dah charge, kuat lancim ya dari Mynsiem, sorry, jinglong balik, jang Francis Assisi berkut, but ulah bersang, but ulah dan Mynsiem basorit, but Mynsiem palai, but Mynsiem Jylla, banyak bentuk ibarat yang konferen. Simplicity of life. Pope Francis ulang Pope John Baptist's name. He is the Pope of mercy. Haga Fratelli December anaja katsan. Ulang pembenahan Islam John Baptist's name. But tak hadu arja kan riu abdul tarik na kungkut na itu Islam jang Islam, the year of mercy, the jubilee of mercy. Uglay ulap siat ya ya kene Mynsiem bancim ya kene ka phang jang tarik jing Islam jang play, jing jang play atau Islam jubilee jang Islam. Lepas kenal ini, batu lapor dawe ini lo, ban long kita kibriu berisnei, ban lek kibriu har kikerdan pakai, wat satu kibarit do ki angtin beren candi.
Cari bactom belanap, cari batu bactom angli, cari tu kiba kum kita di migran sini Norway, Bangladesh, Niam dan Mynsiem. Bangsa semen balik tu ipi, balik terbang yang kita kerjing long ublay berisne ublay pada kerjing nama belajar nak jadi kintin musni juga terbang yang Hakti Latin Bisarando Atque Eligendo. Having mercy, he chose him. Dapat isnay lajing yu kum bishop habang tong bishop bat ulah teng ye gani kakintin yusni lajing yu dapat isnay jong lay hado khat ni isni jing kum pa kut kumbuku. Akan dengan me kembali dalam keteng tu disu robipan, lagi pai tu bantuan dan juta di stay, bat kata dijing jong play ba ngitruan bertan juta di sim jong Jingjahthait jong pa ko jengi bat nak bentar bertan jong kabalang jong pa ko jengi po Francis. Atau pelai ini nakabor jong kejingyat. But dan ai kejing sup neng dah terus try jadi. Amen. Niam jong kerpan so kabainong makoi kansuran yang Mynsiem jong sakri jome upo Francis bada bijing isnay jome kan pendat jingi da bijing ai sobha jong bijing ai da bres utrai jongi. Amen. Utrai kan rengkat patri to tikti Jylla ginono to gini aigo utrai kemran ublei jongi da sisa tolong kebensam hampat kembali kadeti jongi bagi jepetim yangi hamal la kapot bagi jaga kan aigo jongi ko kenrak ko pa bakoi ko blei kembal bat bang ikun lamba utrai jongi Yesus Kristus namar ko uking
marwe breu balap yang ya kijingya nang mentolai tinggi baro na kijingya bawa kai marwe breu balajik banyam nang mameli baro ngim junam hami batum ta ringkat begitu hon jong kiangan ngiyaro agame bat ipen bena da kijing men Duwai ku ulang dia berdoa dan senang uang tersim bantu bang negeri vivano nama negeri kelong kamet jangan yang ban IT na kelendai jompi